بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا يكون في خلقه إلا ما يريد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حري مسيب جلبة تدبي هديت الله تبارك وتعالى yettore nde o handi e muɗum hiɗen seedito kanko tu woni hanuɗo rewede e goonga, o ala ɗimmo, o ala hawtiɗɗo, o ala kafidiɗɗo, laatotako e tagore makko nden si wona hunde ko o muuyi kanko allahu tabaraka wa taala o hoddiri wono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makirani en wonde allahu tabaraka wa taala o winduno ko feƴƴata kon e tagore makko nden atto o tagude leydi e kammu ɗum ɗon adori duuɓi guluuji 50 bimana o hoddir ko feƴƴata e tagore makko nden o windi o mandini kanko allah tabaraka wa taala ɗum ɗon waɗi woni duuɓi guluuji 50 si o tagi tagore makko nde. haray ɗum ɗon no tindinde en musidɓe julɓe tedduɓe wonde ko woni feƴƴude kon e tagore makko nden kanko allah tabaraka wa taala foti koko weltinima koko sunini, foti koko moƴƴi ma koko boni, foti ko ɗoftareji ma ko geddi, dendanangal ɗum ɗo waɗugol muɗum tawno qad qaddarahu llahu wa qada. allahu tedduɗo mawɗon o hoddirino ɗum, o ñaawi ɗum kadi. ko ɗum waɗi si neɗɗanke julɗo on kañum fiyake makko no serti e fiyakuji yimɓe hedditiɓe ɓe. iɗen seedito nelaɗo men on annabijo men on sallllahu alayhi wa sallam ko nelaɗo makko jeyaɗo makko, o yettini nelal ngal, o laaɓani mofte ɗen, o tinnike fi dina allahu kan hattirde e tinnagol. hay hunde ko tawata julɓe ɓen no hani andude ka sengo dina maɓɓe ma ka sengo aduna maɓɓe, e sengo welo welo maɓɓe ma e sengo sunare maɓɓe, e sengo newende maɓɓe ma e sengo sattende maɓɓe, ko tawata nelaɗo sallah sallam o ɓanginanali en ɗum ala. haray hiɗen toro yurmede kisi e dow makko kanko nelaɗo sallah sallam e ɓeygure maɓɓe, e sahabaɓe maɓɓe, e kala ñimtinirɗo ɓe no moƴƴiri ha ñande yawmal qiyama. ɓaawo ɗum mi hiwri on hiwrandu islam, hiwrandu yimɓe aljanna ɓen ka aljanna. hiɗen toromo kanko allah tabaraka wa taala tawɗo on inde muɗum no tawa inde makko ɗen assalam. o sari inani en hiwrandu men ɗum assalam, o waɗi galle makko ɗen ka aljanna darussalam. ɗen torimo kanko allah tabaraka wa taala sabu ɗe ɗo inde makko moƴƴe e sifaji makko towɗi, yo hisin en o jojjina ɗeɗo inɗe makko e ɗiɗo sifaji e ma'ana nduɗo salminanu, yo hisin en dendanangal ko tawata hino lorra no tampina immorde e ɗiɗo nawnareji ha ko hedditi e tampireji ɗen torimo yo hisin en kanko woni hisinowo o. haray musidɓe julɓe tedduɓe e ngal ɗo tumbodiral meɗen laawol oɗo télévision An-Nur télévision, An-Nur TV, programme musidɓe meɗen tawɓe sukaɓe, tawɓe hino darani hewtingol julɓe ɓen ko tawata kon no hana hewtinede e maɓɓe. tenti fewndo ɗiɗo sahiji ka tawata tumbodiral wawata gasude. bal hiɗen andi hay juulirɗe ɗen hino
tummonirgol tummonirgol e juulirɗe ɗen hino dartina tumbonirgol e darsuuji heɗitagol yahugol jooɗo heɗito hutuba immorde e imamu on ma darsu immorde e karamakoɓe ɓen ma ɗum fewjodiral hakkunde julɓe ɓen bal hakkunde yimɓe ɓen eɗen andi ɗum ɗon fof no dartina sabu nde ɗo hunde nde Allah tabaraka wa taala fewndintini e tagore nden yo en fottu e oɗo minbar fi andintidirgol yoga e toɓɓe ɗe julɗo on hani andutude sifa ɗum ɗo. haray musidɓe julɓe tedduɓe ko atti kon fof taw en andintinino Allah tedduɗo mawɗo on o ñaawi o hoddiri ko feƴƴata e tagore makko nden atto tagude tagore nden ko ɗon ari no tawa e tugalal gomɗinal meɗen enen julɓe ɓen hiɗen andi ngal ɗon tugalal nde jibrilu alayhi salatu wassalam arno kanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ardiwa gorko rawnuɗo conci ɓawluɗo sukundu o ari ha o jooɗi takkonelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ɓanni koppi makko ɗin e koppi nelaɗo ɗi o ƴettinowe makko ɗen o fawi e hoore busenelaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallam hollugol sattugol hato jingol e ko woni landade ko no karamo ko ɓen wiiri e faytinkinagol kadi o landi nelaɗo sallah sallam yoga e lande tawɗe dina ka hiɗe mofti e dina kam fo no mofti e majje o landi fi islam nelaɗo sallah sallam janti tugale islamu ɗen joyi ɗe anduɗen ɗen o landi fi iman e nder ko nelaɗo jantotono kon fi imanu on ɗum woni tugale imanu ɗen ɓawɓe jantade ko ya gomɗin Allah wonde Allahu no woodi kanko woodini dendanagal ko woodi kon gomɗina inde makko ɗen e sifaji makko ɗi gonɗina kanko tu woni reweteɗo tagore nde ɓawo ɗum gomɗina woodegol nguɗo tagu ngo ala yirude guite ɗum woni malaikaɓe makko tedduɓe ɓe e sifaji maɓɓe ɗin e golle maɓɓe ɗe e inde maɓɓe ɗe gomɗina nelaɓe makko ɓen ɓe o neli ɓen hiɓe ɗuuɗi andali mawre maɓɓe si wona kanko Allah tabaraka wa taala gomɗina defte ɗe o jippini ɗen ɗen kadi hino ɗuuɗi ko ɓuri teddude e majje mawnude e majje ko nayi ɗe annduɗa fi mum ɗen ko ɓuri mawnude e ɗen nayije kadi ko tawata hino heddi ko waajibi rewirgol Allah hoolagol ɗe janngugol ɗe gollitirgol ko woni e majje acca ko waɗa ko ɗe yamiri acca ko ɗe haadi ko ɓuri mawnude e majje ɗe fof ko qur'anul karimi o ɓaawo ɗum gomɗina ñalande sakkitine nden ɗum woni ko watta kon iwde fewndo mayde nden haa naatugol naatoɓe aljanna ka aljanna yo allahu tawnen e maɓɓe e naatugol naatoɓe yiita yo allahu dande en tawede e maɓɓe ɓaawo ɗum nelaɗo sallah sallam makuno wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi no tawa e tugade gomɗinal ngal nde gomɗina kodduri e on ko moƴƴi e makko e ko boni e makko hiɗon andi musidɓe julɓe tedduɓe maratibul qadar martabaji kodduriye ɗin gomɗingol kodduriye on no landi neɗɗanke julɗo on piiji nayyi ara non ɗum al imanu bi ilmillahi shamil andugol gandal allahu moftugal ngal bi ma'ana nde julɗo on hoolo wonde allahu tedduɗo mawɗo on no andi fii ko waɗi feƴƴi kon e ko woni wadde kon e kala ko waɗata ha ñande yawmal qiyama ko sewi e muɗum e ko sembi e muɗum ko laaba e muɗum e ko kaani e muɗum ko moƴƴi e muɗum e ko boni e muɗum ko feeñi e muɗum e ko suuɗi e muɗum ala hunde siwana allahu no andi fi mayre ɗum woni aranum ɗum ɗimmum ɗum o gongina windugol Allah azza wa jalla dendanagal ko watta kon e tagore makko nden ha ñande yawmal qiyama wono allahu wiide alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi l ardi inna dhalika fi kitab Allah wi anda wonde Allah no andi fi dendanagal ko woni kon e nder kammuli ɗin e leyɗi ɗin yilti o inni inna dhalika fi kitab ɗum hino e bindudi ɗum hino windi e tan ɓaawo gomɗingol neɗɗanke on gandal allahu moftugal ngal labudda kadi o gomɗina windugol Allah tabaraka wa ta'ala dendanagal
ko kanko allahu andi kon waɗay ha ñande yawmal qiyama jon noon en andi ara non ɗum koya hoolo wonde ala hunde nonde wayi wo nonde sewiri wo nonde sembiri wo nonde suuɗori wo si wona allahu no andi fi mayde ko ɗum waɗi wenni inna dhalika fi kitab tammum ɗum e martabaji kodduri e ɗin ko tata kon sa gomɗiniɗi noon haray gomɗingol maɗa kodduri e ngol hawrodiri e ko ɗaɓɓa kon ko andugol maɗa wonde ko allahu woni ko muuyi fi ko allahu muuyi waɗugol dendanagal ko woni wadde kon hay hunde watta e hoore ndiɗo leydi si wona e muuyande allah tabaraka wa taala allahu newnayi yo waɗu si waɗa naya ɓon ɗum hoolagol tagugol allah tabaraka wa taala kala ko woni wadde kon ko hunde ko tawa ɗum e tagore allah tabaraka wa taala allahu khaliqu kulli shay allahu khaliqu kulli shay allahu kanko woni taguɗo kala hunde idan wondude e ɗiɗo martabaji nayi ka martabaji kodduri e haray oɗo alhaali mo fewnduduɗen en andi si tawi en faami ɗiɗo martabaji nayi en andi allah tabaraka wa taala himo anduno ɗum ɗo waɗay ko wonno ronkata andirde ɗum ɗo waɗay ko golle makko ni ko tagu e tagu makko ni idan en andi allah no anduno ɗum ɗo waɗay ko kanko kadi newni yo waɗu fimum no windi en andi kadi ko kanko tagi ɗum ko taguni e tagore makko kanko allahu tabaraka wa taala haray kanko a neɗɗanke julɗo on no tawa e diina makko ko woni rewirde allah ko woni ɓattorde allah ko woni ɗaɓɓirde welaye allah tabaraka wa taala gongilngol ɗum ɗo woni toɓɓere aranane nde musidɓe julɓe tedduɓe joni noon ɓawoni ɗum ɗo woniri ni neɗɗo on gomɗini ɗum ɗo ɗimmum ɗum o anda wonde sifa ɗum ɗo kadi waɗino l'islamu no woodi ko yewti fi ɗum ɗo o anda ko honɗum woni ko l'islamu yewti fi ɗum ɗo nelaaɗo sallah sallam hino maaki si sifa ɗum ɗo yani ko wiyete kon ta'un si on nani fi ɗum ɗo yanugol ɗum ɗo e leydi tawi on ala e mayri wata on naatu e mayri si tawi woni waɗi e leydi hiɗon e mayri wata on yaltu e mayri immorde e dogugol nawnare nde ɗum woni toɓɓere ɗimmene nden musidɓe julɓe tedduɓe haray wattanen hilla e toɓɓe ɗen wattanen hilla ɓaawo ɗum ɗon en sakkitoro e yewtugol ko yeesoɓe ɓen e laamuji aduna on fuu kala leydi laamu leydi ndin foti ko telenka diina ma ko telenka laamu ma ko telenka cellal eɓɓoreji ɗi ɓe eɓɓi ɗin wasiyeji ɗi ɓe wasiyi ɗin ndaaren si tawi ɗum no wopodiri e ko wonɗe yewtude ɗo ko iwri kon e diina meɗen kam musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum waɗi julɗo kañum wembaki goy julɗo jiɓaki en andine laaɗo sallah sallam maki e hadise selluɗo si ɗum ɗo yani e leydi tawi on ala e mayri wata on naatu e mayri si yani e leydi tawi hiɗon e mayri wota on yaltu e mayri dogugol nawnare nden ɗum woni e toɓɓere ɗimmere nden musidɓe julɓe tedduɓe oɗo hadis hadise on ko selluɗo ko abdourahman ibn auf radiallahu anhu woni ko filli hadise o ko wona noon kadi e ɗiɗo alhaaliji julɗo on o tiiɗina e nder wonki makko kin bange hoolorgol allah tabaraka wa taala bange hoolorgol allah tabaraka wa taala e tuugilngol fiyake makko on fof faade allahu tabaraka wa taala e hoolorgol mo kanko allah tabaraka wa taala wona allahu tedduɗo ma ɗum wiiri en ka qur'an qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana huwa maulana wa ala llahi falyatawakkalil mu'minun heɓata en heɓata neɗɗanke si wona hunde ko allahu windanimo kon qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana huwa maulana kanko kippi fi men kanko ayni en kanko toppiti fi men wa ala llahi falyatawakkalil mu'minun yo gomɗinɓe ɓen hoolor allahu tabaraka wa taala yo ɓe accu fi maɓɓe on ka allahu tabaraka wa taala ma'ana muɗum on enen ɓeɗo jiyaɓe
e tagore nden nde fof mayre eɗen e sengole muyande Allah tabaraka wa taala e ɓore makko ko kanko woni giɗo meɗen, kanko woni ɓarorgal meɗen e joñorgal meɗen, kanko woni yiltidirde fiyakuji men ɗi. Haray ɗum ɗo woni toɓɓere goo e toɓɓe ɗe julɗo hani wattande hilla e oɗo alhaali. Haray noon e dow ɗum ɗo fof neɗɗanke julɗo on wi'aka ayo jooɗo o yongito e ɗum ɗo, nam ɗum ɗo ni asili dina makko kan, ko tawa ɗum e usuluji dina makko kan, andugol allahu no anduno fiimum, fi ɗum ɗo no windi Allah no windi, ko Allah tagi ɗum, ko allahu newni ɗum waɗu. Kono e on alhaali ɗon kadi wona yo lo'in ko wi'ete kon ma yo yawito, ko wi'ete kon jogitagol sababuji tawɗi ɗin himo yamira kanko julɗo on immorde ka dina makko e hewitagol e sifa nde ɗo nawnare e dunga e Allah tabaraka wa taala. Sababuji dandayɗi ɗin hiwayɗi ɗin nden ɗo nawnare e yurmede Allah wona yo neɗɗo on welsido jogitagol ɗin ɗon sababuji. hino ari e hadise ka sahihu muslim, hadise on iwri e oɗo wiyeteɗo asharid bun amr athaqafi radiyallahu anhu. oɗo o maaki kana fi wafdi thaqif rajulun majzum, laatino e ko wiyete kon setewol ɓeɗo wiyeteɓe thaqif natunoɓe l'islamu ari yeeyondirgol ene laaɗo sallah sallam, no tawano e mboka nelaɗo kan si goɗɗo ari yeeyondirgol e nelaɗo sallah sallam o fontayno jungo makko ngon, nelaɗo fonta soke o makko ngon ɓe salmodira. ɓay oɗo ari tawi himo nawni nawnare himo wonde tawi ko majzum, ɓe mana himo nawni nawnare wiyetede jusam, nden ko nawnare raɓayde. nelaɗo sallah sallam makani yimɓe makko ɓen yo ɓe yeetomo irji'i fagad bayanaka, yiltito an hita ar ta hewtu kamen woni ga, hita jillodiri yimɓe ɓen, hita ar ɗaɓɓayen salmodir, an yiltito men yeeyodiri e ma. ɗo ko jogitagol sababe musidɓe julɓe tedduɓe. hino ari kadi ka sahihayn, sahihul bukhari e ka sahihu muslim, kanelaɗo sallah sallam maaki fi min munteji ɗin, la yuridu mumridun ala musih, wota mummunteji nawnuɗi ɗin ƴette ɓisite hakkude mummunteji selluɗi ɗin. ɗon ko mummunteji ɗin musidɓe julɓe tedduɓe, nayi ɗin e dammi ɗin e geloɗi ɗin, ko non no wiwɗen bani adama. si tawi nelaɗo sallah sallam ɓe wi nawnuɗi ɗi wata ƴette jillidire e selluɗi ɗin, fi wata nawnare nden eggu e nawnuɗi ɗin yaha e selluɗi ɗin, haray ko honno noon hakkude meɗen enen bani adam musidɓe julɓe tedduɓe. haray ko ɗum waɗi hino ton kadi nelaɗo sallah sallam maaki e hadise mo imamul bukhari filli, ka nelaɗo sallah sallam maaki firra min al majzumi firaraka min al asad, dogu immorde e nawnuɗo nawnare wiyete nden jusam wano dogirta piyowi ngi. ɗa andi piyowi si weddodi e bani adam fi makko haray gasi. nelaɗo sallah sallam maaki no dogirta piyowi ngin noon dogir noon oɗo nawnuɗo nde ɗo nawnare wondude wiyetede jusam. haray ɗiɗo nassuji ɗi foppet majji musidɓe julɓe tedduɓe tadullu ala wujubi l akhde bil asbab wa annahu min alshari. ɗum ɗo fof ɗiɗo makuji nelaɗo fof sallah sallam no tindina wonde neɗɗanke jogito sababuji ɗi, yo jogito sababuji ɗi, wonde jogitagol sababuji ɗin ko e sharia dina Allah kan jeeya. ko ɗum waɗi gorko arno ka nelaɗo sallah sallam himo jogui ngeloba, o wi ko an yo nelaɗo yomi accutu ngeloba man hara mi humalima mi hoolora Allah, ka yomin humumba mi hoolora Allah. nelaɗo maaki iqbil ha wa tawakkal, humu ngeloba man hoolora Allah tabaraka wa taala. e tan ɗum ɗo tindini wonde jogitagol sababuji ɗin riwodira e hoolorgol Allah tabaraka wa taala. ko ɗum waɗi nde sayyidna Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu yaltuno o yi madinatul munawwara o fokkiti Sham fi waɗoygol jihadi fi sabilillah. ɓay o ari ha o kalawol kanko Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu o ɓattike nokkure wiyete nden Tabuk, o heɓi humpitande wonde nawnare wiyete nden ta'un hino yani ka feɓɓi fokkiti ton. sayyidna Umar waɗi honno, o neli ibnu Abbas radiyallahu anhu, o wi noddanan ferɓe aramɓe ɓen
o noddi ɓe kanko ibnu abbas radiallahu anhuma seydna oumar disiniɓe ɓe senditi pecce ɗiɗi hoɓɓe maɓɓe inni madama ko fi allah fokkutuɗe mahin allah hiway en si goɗɗum heeɓi en ton harayta koko o hoddiri woɓɓe inni la wota en yahu madama en humpitike nde ɗo nawnare no toon wota en yahu ta en natoy toon ta en liɓu wonkiji men ɗin e halakuye sa seydna oumar ko jom hikma o maaki gasi mi nani ko yewtuɗon ko yahe o neli ibnu abbas o wi noddanoyan ansaru en ta kamɓe madina ɓe ibnu abbas noddoyiɓe seydna oumar weeɓitani ɓe fiyake on o landiɓe ko honnu woni ko ɓe yii e fi muɗum nde wonno hay goto e maɓɓe jogaki hadise fimu wonɗo ɗon tawi no naniri nelaɗo sallah sallam hadise fi ɗum tawi ala moɓɓe kamɓe kadi ɓe yeddodiri no muhajiri nan yeddodiri no o maki mi nani yewtere mon nde yahe on sahi seydna oumar waɗi honno o immini ibnu abbas o wi noddanoyam mashiyaha qourays min muslimil fatih noddanoyam mawɓe qouraysi ɓen mawɓe qouraysi ɓen bimana towa duuɓi en e towa gandal en marɓe hibra woggodirɓe e fiyakuji ɗin ko juuti noddanoyam ɓen ɗon o noddoye ɓen ɗon kanko abdoullah ibnu abbas radiallahu anhuma o ɓayɓe senike ka seydna oumar weeɓitani ɓe fiyake o ha en andi hande kadi ko mawɓe ɓe woni ko nodda wona muhajirina tum wona ansar ko mawɓe ɓe woni ko nodda ɓay ɓen ɗon ɓe ari ɗiɗo maɓɓe yeddodirali ɓe fof maɓɓe ɓe fotti konngol gotol wonde madama a humpitike ndeɗo nawnare hino ka fokkutuɗen ton wota natoy ton ko wannon allah inni wala tulɓu bi aydikum ila tahluka ahlul hibra ko ɗo waɗi ahlul ihtisas ko accirteɓe fiyake kaɓe waɗi woniri tahassusu ɗon on sahi seydna oumar tabintini yiltitagol madinatul munawwara o makani konu ngun bimbi komi yiltitotoɗo mo kala e moɗo yo prépare no yiltitoren woriɓe o yaali tawi abdourahman ibne awf radiallahu anhu o ari tawi o ala ɗon fewno ɓe wadduno ɗum ɗon kanko noon tawi o nanino nelaɗo sallah sallam no maaka fi ɗum ɗo ɓay o ari ɓe humpitimo fiyake on o maaki min miɗo mari gandal fi ɗum ɗon holli wonde gandal ngal musidɓe julɓe koko iwri konka allah e ko iwri konka nelaɗo sallah sallam wono imamu ibnul qayyim makiri kanuniya al ilmu qala allahu qala rasuluhu qala sahabatu hum ulil irfani gandal ngal ko allahu wi'i nelaɗo wi'i sahaba en wi on sahi abdourahman ibne awf inni min miɗo mari gandal fi ɗum minani nelaɗo sallah sallam no maaka ida sami'tum bihi ay atta'un fi ardin fala taqdimu alay si on nani ta'una on yani e leydi wata on are yahu e mayri si yani tawi hiɗon e mayri wata on yaltuɗo gugol seydna oumar bne alkhattabi radiallahu anhu ma ko maaki alhamdulillah o yetti allah tabaraka wa taala tawde ijtihadu makko on hawrodiri e nas hande kadi sahabaɓe hedditiɓɓen fof kaɓe nanno ɗum ɗon ɓe jogiti ɗum ɗon ɗum ɗon holli wonde julɗo koyo wonu darotoɗo tabitowo tawɗo feƴƴata nassu on masala goto kanno ɗon ɗum ɗo tindini wonde yimɓe expérience fi hunde nden konngol maɓɓe ko ƴettete ɗum haysi tawi darja maɓɓe ka dina towa no anda darja ferɓe aranɓe ɓen muhajirina en e ansar no towi ɓuuri darja muslimul fatih ka aqida ahlu sunnati wal jamaa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fatih wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'di wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna kono faddala Allahu al-mujahidin allah ɓurni ferɓe aranɓe ɓen e hoore hedditiɓe kono seydna oumar ƴetti konngol mashyahatu qouraysh min muslimil fatih o ƴetti konngol mawɓe qouraysiyankoɓe ɓen tawanoɓe e silmuɓe ɓen ñande makka udditi ɗum ɗo karama ko ɓe wi'i ɗum ɗo no tindini wonde konngol ko yimɓe anduɓe hunde nden haysi tawi woni wona ɓe towɓe ka dina kono madama kamɓe jogui gandal fi hunde nden konngol maɓɓe ko ƴettete ɗum e finden ɗum hunde konngol maɓɓe ko ƴettete ɗum e finden ɗum hunde ko ɗum waɗi misal muɗum wono fewdo ɗo konngol docteur ɓe ɓen ko ƴettete ɗum e fi ko fewni si ɓe inni waɗe ɗum ɗo no tañƴina waɗugol ɗum ɗo hiway nde ɗo nawnare neɗɗanke on no hani wadde
na yonni men miɗo holori Allah mi watta ɗum si Allah muyani lan heɓaylan si heɓaylan si o muyana lan heɓa si o muyi heɓata lan heɓata Allah labudda on tigi jogui to sababuji ɗin si ɓe ni acce hunde kaari haray nden kadi hino hana accede madama ɓe inni accugol nden ɗon hino tawa e sababuji ko dandata nde ɗo nawnare kon enen en wattay ɗum e dunga e Allah kamɓe ɓe anda ɗum ɗon woɓɓe maɓɓe ɓe hina julɓe ɓen anda fi ñawore Allah e ko hina kono enen hiɗen andi ko e dunga e Allah tabaraka wa taala haray ɗum ɗo woni masala goo e masalaji oɗo fiyake haray wonde kadi no tawa e aqida julɗo on hawlare makko kanko julɗo on hino dari e dow gomɗingol kodduri e ñawore Allah tabaraka wa taala e muññagol e dow musendi e ɗaɓɓirgol Allahu tabaraka wa taala baraji muññagol ngol nelaaɗo sallah sallam maaki e hadise wonɗo ka sahihayn immorde Anas ibn Malik radiallahu anhu ɓe maaki attaunu shahadatun li kulli muslim si arde nde he nawnare heɓi neɗɗanke julɗo o heddi e muɗum haray kanko ko o ñaaweteɗo yanɗo sahidi ko o yoɓeteɗo baraji yanɗo sahidi ka Allahu tabaraka wa taala ko ɗum waɗi fiyake gomɗinɓe laaɓuɓe gomɗinal ɓen ko tuuginagol e Allah tabaraka wa taala e fewndo masiboji ɗin e sattedeji ɗin e sikkugol Allahu sikke moƴƴe goto na yo hulu na yo maako yo sikku Allah sikke moƴƴe yo toro Allah o yurminkino ka Allah o toro Allah tabaraka wa taala daɗugol jarrabuyeji ɗin e sonjaji ɗin ɗi jaɓɓortake ko wiyete kon al-ya'su wal qanutu min rahmatillah wa tasakhutu wal jaza ɗi jaɓɓortake ko wiyete kon taƴagol e immorde e yurmede Allahu nden e tikkugol immorde e yurmede Allahu nden tabaraka wa taala ɗum ɗon hino riiwi timmugol gomɗingol Allahu tabaraka wa taala ko ɗum waɗi no egga wonde Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu o maaki honɗum in sabarta o maaki kanko Ali ibn Abi Talib in sabarta jarata alayka almaqadir wa anta ma'jur wa in jaza'ta jarata alayka almaqadir wa anta ma'zur sayyidina Ali radiallahu anhu o maaki si tawi jarrabiye yani a muññike a yondinori baraji muññagol magol ka Allah kodduri e Allah on dogay e hoore ma tawa hiɗa mari baraji waɗɗano hila e yewtande sayyidina Ali en si jarrabuye yani nawnare ma ko nandi hen a muññike a yondinori baraji muññagol magol Allah kodduri e Allah on dogay e hoore ma hara hiɗa mari baraji si tawi a ɗeñƴike a taƴike yurmede Allah nden a sikki Allah sikke bonde kodduri e Allah on dogay e hoore ma tawa bakkatu no fawi ma idan muññiɗa o a muññaki wo kodduri e Allah on tabaraka wa taala dogay e hoore ma ko woni si a muññike kodduri e Allah on dogay e hoore ma tawa hiɗa mari baraji si a muññaki kodduri e Allah on dogay e hoore ma tawa bakkatu no fawi ma wal iyadu billah idan ɗum ɗo tindini wonde ɗiɗo alhaaliji si yani neɗɗanke julɗo yo muñño o hoolora Allahu tabaraka wa taala sakkitoren honɗum e wonde ko honɗum wajibi e hoore julɓe ɓen koyo ɓe jogito ko wiyete kon ɗiɗo wasiyeji kala neɗɗanke julɗo on ka o woni yo jogito wasiyeji ko laamu ndinɗon leydi wasiyi gouvernement ndinɗon leydi ko wasiyi kon o jogitoɗi wasiyeji ɓe inni wata moɓodire on tigi woɗɗito moɓodirgol ɓe inni kala ka natata ma ka yaltata ya sooɗo ɓe inni wata fotte ka juulirɗe julde jama rento e mum bakka to fawaki ma ko baraji wo damma inchallah naam on tigi ɗofto laawol yeesoɓe diina kan o ɗofto wasiyeji docteur ɓe ɓen hara ɗum ɗo ko jogitagol sababe o watta ɗum e honɗum wano woniri no wajibi e julɗo on honɗum nde o howira hoore makko ko ɗum wiyete o howira wonki makko kin an yuhassina nafsahu o howira wonki makko kin ɗiɗo adkariji bil adkar wal awrad wal ruqiyati shar'iyya o howira wonki makko kin adkariji ɗi bimbi o jantu inde Allah kikiɗe o jantu inde Allah si o fokkiti yaltugol ka suudu makko waɗa jantore yaltugol
simo natude waɗa jantore natugol wa hakada hiɗen andi nelaɗo sallah sallam hiɓe hewno jantagol inde Allah hiɓe maaki e hadise maɓɓe wonde kala wiwɗo bimbi laaɓi tati kikiɗe laaɓi tati bismillahi alladi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim ay hunde heɓatamo e yurmede Allah tabaraka wa taala e on ɗon e nden ɗon ñalade so woli ɗum bimbi hunde heɓatamo ha kikiɗe so woli ɗum kikiɗe hunde heɓatamo ha bimbi nelaɗo sallah sallam adkariji ɗin ko raɓɓiɗi kon saabu saha on on tigui jogitoɗi ko molana wono noon kadi e moccirɗi ko saria on jonni en ko janngugol qur'an e ko nandita tawi ɗin ɗon piiji ɗiɗo ko min al asbabi alwaqiyati bi idnillah ndo ko tawaɗen e sababuji hiwayɗi e ɗumay Allah tabaraka wa taala ko wano noon kadi no wajibi e hoore julɓe ɓen fof yankinagol e tuuginagol faade Allahu tabaraka wa taala e toragol Allahu tabaraka wa taala yo Allahu ɓantu immorde e nde ɗo tagore makko oɗo jarrabuye Allah tabaraka wa taala no wi no wi'a wonandema du'a hino nafa fi hunde waɗude e fi hunde nde waɗade Allah tabaraka wa taala no wi ka Qur'an qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'aukum Allah haajaka fi moɗon si wona sabu du'a mon o haray ɗum ɗo ko tawa ɗum e sababuji ɗi hanuɗen jogitade ɗi hanuɗen gollitirde ɗum noon haray ko ɗo wonɗen hattinde nde wonno musidɓe men ɓen hiɗen andi ɓe jogui programme uji ɗuɗuɗi sakkitoren on tigui wattano hilla e sababuji ɗin o jogitoɗi o wattano hilla e majji o amma goɗɗo addi ɗo landal ko honɗum woni nafoore e fermugol juulirɗe ɗe ko honɗum woni nafoore e fermugol juulirɗe ɗe ma na'am haray en yewti fi muɗum e nder yewtere nde walillahi alhamdu sen yii nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande goo hiɓe seenude e konu maɓɓe fi sabilillah ɓe seeni e nokkure ɓe waali e nden ɗon nokkure la Allah tawi jaangol ma ndiyan no fusude seeɗa ma jaangol no woodi ɓe yamiri noddinowo on nden ñande honɗum sallu firrihal juule mo kala e juulu ka woni mo kala e mon yo juulu ka woni fi honɗum wota yimɓe ɓen ar ko wiyete kon ndiyam ɗan ko woni arde ko mbuɓɓina coñci maɓɓe ɗin ɗum ko go'o hiɗen andi kadi l'islamu no newnani en si niwre e ndiyan no fusude ma loope no woodi niwre no woodi mo kala me juulu ka suudu mum joni en faami kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wi'i mummunteji nawnuɗi ɗin wota jillodiri e mummunteji selluɗi ɗin en faami kadi goɗɗo ari jonnugol ɓe ahadi wonde jaɓi l'islam wuuray e l'islam ha maya inchallah nelaɗo madama hemo wondi e nawnare raɓayde nelaɗo maki wonu ka wonɗa mi yeeyodiri e maɗa haray nafoore fermugol juulirɗe ɗen nafoore fermugol juulirɗe ɗen e oɗo alhaali ko fi wota nawnare nde sakito yimɓe ɓen go'o ko ɗoftagol yamirore yeesoɓe ɓen ka laamu e yeesoɓen ka diina e yeesoɓen ka cellal e fiwata nawnare nden sakito hakkude yimɓe ɓen haray nafoore ɗoftagol ɗum ɗo noon hino mawni an noon sa ɗoftike ɗum ɗo go'o aynaka yaɓata juulu ko wi'a komo kala e juulu ka suudu mum inchallahu sa juuli ka suudu ma hiɗa mari baraji juuluɗo julde jama si a yalti a yeehi a inne forsi a yahi a inni a yahay ka juulirde goɗɗo goo kadi o ñembinte haray sariya wallinaɗo mo wontata sariya hande kadi edan haray ko nafoore ɗoftagol meɗen yeesoɓe meɗen ɓe amma no gasa goɗɗo inna nelaɗo sallah sallam aki la aduwa raɓugol ala haray raɓugol riwangol ɗongol
ko hoolare ko yimɓe jahiliya ɓen hoolino ko wonandema nawnare nden immanto hoore mum yaha ko ɗum ɗo woni ko nelaɗo riwi ɗon. Kono sen daari ɗiɗo hadisaji ɗi jannguɗen hannde fof ɗi jantiɗen ɗo ma'ana muɗum e ɗi jannguɗen nasu muɗum ɗo fof eno tabintini laaɓugol. Ko woni laaɓugol ngol ko e ɗum e Allah tabaraka wa taala. Haray ko ɗum waɗi neɗɗanke on wata o ɓitto, wata o ɓittu wonki makko kin, wata o sonju wonki makko kin, yo juulu ka suudu makko. Nafoore nden fewndo ɗo komo kala yo wonu ka suudu muɗum, o juula ka suudu makko. Allahumma si wona hara ɗiɗo tato no hoɗidi nokku ngotum ɗum ɗon ko feere, kono sihna ɗum ɗon kon haray nafoore nden koyo mo kala juulu ka suudu muɗum. Ɗum noon haray hiɗen toro Allah tabaraka wa taala yo ɓantu e dow meɗen oɗo woba, o ɓanta e dow meɗen nde ɗo nawnare, kanko wawi, kanko jogi, o hisina en, o hisina ɓe yingureji meɗen, o hisina leyɗe men ɗen, o ɓanta nde hoore julɓe ɓen fof, balle hoore aduna on fof ko kanko woni wawɗo ɗum, kanko woni yurmeteɗo, innahu waliyu zalika wal qadiru alayh. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.